بسم الله الرحمن الرحيم. كما العادة yaho warongo wanro wa hansensi yinu harimwa baraka na amani waramba ukaya imjizi wanro ngonde uzijo mwiso habo yakaya ujwazatu ubira habo azitundao yeurambu wandongoze jajiri na Allah wanansi wa Komor hamasikitifu zonziro womjeni ya jaribishao hatu nasire jonelea au kaza ndongoza zuha ho bavuni hatu leo zoti marahanda shanga zijirio harimwe masiwa ya hensi inu sha tafsiria hazo mkomorika tinambiri lizi au kahen na ndongoyo ngazitsingo urengwa mafitsi abonge hizo za ndongozi ngatsingo henda norenga daraja ataosi kwa lewo unu wanzani watukufu riparsa khabari ya swabilihaniha no wajeni wakao wajihundao harimwensi ya Komori wansi mbali na mbali badara hundwa nema kafa yaho wanji ya rumweri ya rahundwa nema kafa yaho wajeni watona mba utundi wato utundwa harumwensi surianari honda na khabari husu Waarabu wanu wakao ndo watangaya haruma emasiwa ya hensi ya Komor wakao wafanya biashara makhsusu hunu ngazija nusu yao ngwaona magari nusu yao ngwabaliao monto omuhimu ojimlifuaho wandu wanu ngabowema wajoka umenyewa no wairi joka wadhukuruban eza jirindi ni hamukhtasari deukaya Waarabu wanu wauja wakolabore na Wakomori rekawa ndu waume rekawa ndu washe wadofanya za business za hao omijini hunu suriana baada yabo ngabo gari labira hunu hamahame la shiliao mji wa mnungu henda hula suriana baada yabo ngabo mzade mngazija ya sabontu garini mengoni mwema gari yaho wandu wabo kao libaliwani mngazija na Mwarabu mzima ikao ndu yakaho garini mwana mshewo ya sibo ntafungwa mbio ujilia harumu mji wa mnungu na ushemeze na ringarira baada ya mzade hoi ya taumkiswa ya oneseze ndo mhunda hogarini ya kahunu Mwarabu hoi endo anza muhunse kafa wazima na mngazija shofera yabo she Mwarabu dedo anza afanye shetendwa emzade oyawa hasibonsi harambio na ushemeza na ringarilwa na mnihafadhi ujiliarmo mja mnungu haifadhiwa yabo shama al-asafi shadid ligari linuka aljawahila azingarwa oanruanua asiwa shaye mzade habagu juo emgazija shoferi wakao ndo ya balale gari saviduruka wandu wajo werengo wandu wetsanganyishi harumu hazi za biashara ujamo mijini hunu sha kabla rejaka baba ni masikitifu yanu ya remema siwa ya hatu nga sina muda Shamkomori hashemeza kabati mrulo na haja na eka churu andrazi ukaya mengoni mwe emadai ya hemwana mkomori wakao nusu ya hatu
siu ya dai mwana mkomori katina hifadha kati harumwa hifadha harumwa nsi ya komori haukaya inge mwana mkomori inge harumwa hifadha idonje marumwa nsi ya komori ijwa ambwa sinde rijibwa na ohunu ndani badabo rejerewane ne hifadha shara nzimjeni ngasina panzalo wa zabanu mjeni ngusubuti hadharau kainu nsilo na gendarmerie mjeni ngusubuti hadharau kainu nsilo na jaish mjeni ngusubuti hadharau kaya utimwinyi nsi kayimwana na nde mwinyi kaya na mbebeju sha gusubuti hafanya hama yenda mi ngehunu hatu katina zirao hamada mi mwana mkomori bali ziwasuli daraja mjeni mhule hawasuli daraja ngunshangazizo hunu hatu yode alama ya ukaya mwana mkomori kati harumwa hifadha hata itonda yewaye ne zedu hapa hao Mwenyezi Mungu ajauri hafadhi jimla eze nongozi nu si uzaba mengo ni mwe khatwari rio na osi wanawahe nsinu dokaya tiparwenda Dar es Salaam rende rajuwe namna ya ufanya hazi Dar es Salaam do mrutso hunda sejuru ya investise mbando ngoyo Dar es Salaam ufanye mbahazi basi wallahi alazim ntujwa la dharawe yaka siwa komora au ntujua au mkini tidharau mkini zile ze procedure wizo sha wallahi ze procedure raone siwazore ndo biti wazo kadijaka nyangu ijihundu hata alana tampakada bahinu karjashinda rafanya emna proje huo Dar es Salaam Tanzania alafu alanka ujuzisa ebanu owajeni wenji walo hunu wala watata kama gariningwa atembao weuza wala ebanu ze procedure hakika pasukanga bandu ikawa hata mrusu za stimokaya nswami nukai mndu ya jamoroni uhuzo nkabwa pera nzima mjeni ya jawala uhuzo pera nkabwa mngazija uhuzo pera nkabwa nzima reza jaw wayi habiri procedure hindinata hashindi halibi o jimlifua heze haki za heda ula ya Komori ata ya shinda leo ya kansi wa volovolo ya huzetwa shankabwe edzima sawa ne mwana mkomori uhuzo shetungu edzima awezi tungu ziraru awe kilo ya tungu hani ebanu zinu wafanya procedure zabiri yanda hubi hato wanruanu wahundra sharia bokao mimi radhi bushini mgazijao shinda afanye mbandongo wa bushini au mjeni o shinda ya buwe mbandongo wa bushini ya biashara hujuenda bushini waowa Komori uo waza mana wajonda kama zoni vumbuwe mkomoribo kawe asili ye mkomori piri wanzo abuwe mba hazi bushini eheli wanroa warelezao kawa ulanisiwa homruto uliwa mba tartibu ya utohuza mbandongo oyo bushini halafuri jerika zeleo wajeni wao wasule daraja warirenga aye moroni mateka warirenga aye nsi mateka ngwaye nshio harumwa nafasi wakao nafasi hiyo owahuzaji wahomji wa moroni wanzo watapale hemne itungu uyu wanzo watapale sheto shankabwa wao ngwajihisio madesu ngwajihisio kahamakeri warenzi yode heli wabalonfia shabanu sualari lonio banu ebanu woli warumazen season tipia procedure za mjeni wanzo yezembando ngoyo procedure za mjeni wanzo yezemba hindu warumansi ya kijeni mkomorende baba ni wanzo wabwemba mba tartibu ze procedure zozo nziro hata leongo hundu hata
mbushi ge moroni hata nguzo ya urtu ngutembe na ya urtu moroni ebano labiri procedure za sharia da hubi mahakama hata mroyani kiwa akse yalo moroni batsina visa ya swabina shawa imri atoja komori ha visa de visa atomtahun wono ebanu ngufanya biashara ha visa ya kalitendai sejuru indine mroya procedure indine mroye fanya ta wanruanu wa hunda ze nafasi zinwa huzoze zinruzino he namna hii ani hakika daraja iwasuli hajuyu ukaleo weitsi mjeni ujwabwe magaza boka ole ngwamboshe wakomori wafanyaza rumwe magaza hiyo mfano sha wallahi daraja rahunra hata iwasuli daraja hiyo marabu huo hendo rengem hendo tafade mwanamsha huo ngwaje le mwanamsha huo nduba hata siwati hafungwa mbio hata hasuli mjini mnungu baada ya la wawahi wa tsengela hula hashemeza wala hanja mnungu wala haifadhiha abo dotokawa zenongozi ya yabo wanruwa wajala hunu wafanya ze biashara hizo karitu shindora mbuwa hata mkomorika chudwa eba ngeuhawa unge ujanini maana ya mjani hunu hatu ye hama ngeuhawa namna yokai owakomorira nzi walo Dar es Salaam walo harumu mji wa Dar es Salaam Kariakoo yao aba hayinu namna ya polisi ifanyao hazi ya utouzisa kirtasi ya utouzisa kirtasi na udungwa mbio eutsina visa ya libe kahenjeza eutsina visa ya rohe hunu hatu weto shiyamna nduzaru mizi wa mfumo mzima fijo ngaboziswao sejuru dosiku oba ngarijo shida rifanye baada mahakume au mahamitanu ngewishiye mbandongo iheziwa tena bazimanizo zanongozi lazo kazi na swivi ngarijwawe magendo bokao do andwanu wenshi ebanu wewe wamba odhamana mndu wamba we polisi mathalan au mndu wamba gendarme mathalan ebanu wewe fierte yaho nensi yaho leo ukaleo mndu yingu dhulumensi yaho ka visa yahe hisa au katina visa ya ufanya biashara komo keti na biashara ntinta unku ebanu fierte yaho nensi yaho mndu amado yu mndu hize wele wanawe na yendizo yadungie msaja ajaharumwensi yaha hambahi ndubokao mkiniwe boshango lo unye voyo timbahi ndubokao omwiswa yongejoka ushinda yufanye mbanongo na beshwa ijo ushinda yufanye mbanongo mahaba yao nensi yaho ngawenda hu ebanu kweli karjapotelewa na msomo wa usomesi wa namna yumduka watwaniwa hensi yaha maana owaze wenye mijia hatu watoshinda wabirilie mijia hatu hata mriye komelo mjahahe mrungu ko hamabala komelo ilo handuhuza mdunga nzawani ensinu ketu kuja kabati mkaji joshila kembabahan yeshe mrarongo ensinu na mrashinda mbengu idifany nchujo amferindini swa dawa yako mijina hatu wakama dhamana wakaonesa responsibility za hao abonge hizo emendelo ya miji ngario nao au ikaya mraka mge tayari au mruka tayari fehumja shaya nsi mwana mkomori katushindo katayari siya lepiziwa ye difai siya maana hakika homru kaharmwensi inu mrake kaono entere ya ukale umi mwana mkomori ula ubirilizi netwamba omwewe nsi yendo haroro harima development yendao haroro kabisa harima development ya mwana mkomori ya shemezao ala kulli hali netwamba leo
upande ukale mkomori bwalo haongu jihisukange harma amani yakarma amani shatsio atamjanika tu wazoka komori baba hajaishi baha mahakama baha polisi gutsona betizi parce que wasawa njiarmwe system ani mbushi yelewana na polisi mathalan au mbushi ujolewana na polisi au gendarme yaenshi harma magendo harmwensi ya komoro yadoenda yenwe kombe shamaji abo zisiza yabo au yadoenda ebo shamna hindu na mwezi abo zisiza yabo getayarambirilie ze hakizansi zitiparhanihe abo mwana mkomori abo hesa hale shambwani ukaleo ketzina tafauti okale mkomoringe hujenini au leonge uhao mnungu tojihisi Allah bora mnungu tolengana hirizi no yake namo ugasaru mahatwari ebanu mavamana wa hensi ya komori harimwembawa ya security ya hensi ebanu ze strategy mripangia osi wana komori ngamripangi yao ngamritwalili yao taratibu hindisi wana komoro harimwemba wa ya ukaleo mjenie kesu ya dojo kaba nye mjeno vanusile rambu wauka ematso ya mbushi ematso ya mwarabu nyuma hizo basi shazila hakiza mwanansi ataleo mzade mbushi ngu genevola moroni yabo hana mkomoro hana ranya mkomoro yabo hakika omwiso watu ndi wallahi lanzi sho wandu wabushiwa huzawezi la embabi zankabwa moroni bala mna peramzima kabana mna peram sho wandu wala ze procedure za kimahakama zo mruzi birata yafanya biashara romanti sho wandu wala wazibira sho wandu wala wabira mase ze procedure sho wandu wala azibira wandu wala aba hawajala moroni ona Dar es Salaam ngabo mwana mkomori akanza dopa majimbi igobo yenja haru maze hotel ye ulizo komori no pamba bizamito lole ulizo komori basi masuma zima hemiliwa kajamba zomema masuma zima hemiliwa kajamba zomema wono aba enni babanu gotondra fuba aba singar joka uzidu angamiziwa olewa au kaya abaha sibo mrenda Dar es Salaam hena mkomori mtsahamba abantu bokao gena suretea heshendo ya hale kango dale mbandu banu ikao yotso jambo ajali sha ngeno aminifu ya hemrado shaula sha abaha yinu wabushongo moroni raubu wapi hawelengano moroni ya urtu wa pawe ngaifanyo lenganyo moroni itwa shankabwa teno wapia kwa moroni hamando alomo hao nabo visa ya mkomori bushini iweka inshallah taala fitini waparisiwa abo yekamba yomema hata visa ya mnashioni boranzi zanongozo tsinyangu bushini ebanu garika wakade garika wakade aba hayinu ndugu subuti hahea Dar es Salaam hende harenge mru Dar es Salaam mamasai waja hunu harumaze hazi baada ya bonga waja watohelewana mndugu twechila imrola katu wowenji wandu wafanyo mavudhama na huo mndugu basi valende enda mrenga hula jahunu waja kwa jelewana amsekwa simoroni bahola simoroni atambaba nubalo wananya wele wanao basi baranzido sukila basi abo basi dizowe serikali ndoko hamanda zinu nyuma abo rizambo weshie wajao kazo bisha wa mapareso ze fikirangi zotswani shaho exercise nongoyo ze mvuza mihono nzifanye hazi watizilazize wana wakomori wanje itiswa ni hunu hao kale omi mkomori nga mikomori we mjeni nogozo ka superhaniha yakaosa wa wahangu ne mjeni de sharia shiribirili yao sozi
yabo ngarifanyao yabo hakika Mwenyezi Mungu arikao wakade yabo daula mwaritawalia uswesu alainu wanansi wa Komori wanzo wabahatishe wanansi wa Komori wanzo wabahatishe hamna sandaleti wanansi wa Komori wanzo wabahatishe hamna kilo wetunguyu wende wabalonfia volovolo bala hata wasawahili na bokao ona izono wekao yo karitsu dute opande oko wanduanu ona ze procedure za ufanya biashara romansi ngizo nziro kabisa halafu mnugona mastajabu unuko hatukomori mrubokao aswilingo ramuoka wayihondra zerali majana melizera sio siku emna biashara alona ibano mjani woi gazi yao hodiro wote alioshindali beze patanti hizo zote piata ya kazemna ala tabu walikamari adoza itwashankabwa never no zope angarambu wao wazimanizo ndugu so moroni ne masikitifu yao wananyasi wafanya biashara moroni ngao yao wasubiri kwa tujua fanyeje hauka ngao hamawa jeni hunu hawe Henry mjenajo kamhara ikaha parsa seriosite ukaleo shurta ya Komori auye mahakama ya Komori arumwesu alainu kwa tuba mdu nafasi alwanao chabo ya kaya wanu ze vizon wanazirumia wafanya biashara ze juru za biashara na ule pazanyi muriza hanyu Dar es Salaam netino visa ya mezimiraru nsendo parsiwa namba hindu tsamanga myuzo tijuli haniha tijozingarwa nane kati zingarwa tijoli ba menji lewa halafu leo neleze jemwa na askari mkomori utoe leo kaba nwensi yao ngebilo kena fierte ngebilo anzensi yao swafi hama haba paramur namna yokaya zijoka zodharau mjenia ndo funyiza nkode noya mekundi ensi awo ngujoka ngula pizenti yo insulte armenti ya Komori mwanajeshi mkomori kutushindwa rambu ekale mwana jeshi mkomori gendarme au polisi mwasobi au polisi municipali zedwamana zinika ozodwamana zahanyu mzibirilie huzijua ukamdu fulani kati harumwa sharia noye mjeni haruma ze habari za biashara harumwenzi wojuo elewa ukae kahu huaparaho nikambahi nruhudaza wala insultensi ya Komori bomwana mkomori bano ngajoka mapatriotije ajoka hanzensi atuji o wabidi wake exemplaire ndawa alors si maranya ngarambao o wahuzaji ngwa adaiyo o waloya abo ngwa zambao hibanu leo kaleo mbushia ntawale hunu nsini hatu kati harumwa sharia halafuri wasuli daraja leo nguni shindu haki wallahi bushini atambeshwa ujokana haki yajo na bahaka bushini ataunde haki beshwa ngwajuao kashakwa jajo paro Henry yo parsalite wazanti za kinti ukamwananti ye hukumla sabuzi ndondo hasultoar mu Afrika yinu ekange na dawa yena mwananti amandaye shikamjeni oto mama kundi lwanao halafuri wasuli daraja ensila wa shetiso shashetiso shanti yinu gasingo shangaze mwana mkomori wae hanza de haki hai ngabo khatari ngarendo batiro sha zinuzo nsipia ngarlahi dhio kaya mimi ngam amini ya ukoza nogozo tijozime tenedeba ukaharimwa mafumvujani owandu wazingarao ze hazi harimwensi kwa tuzizingara he sharia mshinzi shawakubalia wazingarezi hazini sha ijomkini shiha ngabo recruitment ya ukale wandu ngadozi tunzu nga mwendo ha ideoloji za hangu kaneka mwendo bamkina njodosha gaza wandu mwendo
ba mon opportunité fulani amwendo shawallah kabati mruhendo harmaze nongozinu kalonga mondo nake mwanajaishi haila fierté e mwana mfaransa akaenda ke jaishi haila fierté mwana misiri akaenda ke jaishi ngabo raisonnement zinjizi parhani hao harima mwana mkomore kaleo haji decide abangondo yavaye yake jaishi ngena opportunité zinjibo ka nusu yawe kari kansina ngwambao utsona mafiti kwa japoroshinda mduka japoroshi kwa japoroshin wotu abanongo nzima ukabomba inu mdu stehilwa ujaishi mdu stehilwa suala ndio ba shanja ku washash yajo poroshindo par serzon mayokaya wakaenda kema militaire au mda kahendende avaye au respectance yahe au stay bazimanizo zeserma izo pia ngwazi birao wala bao ngwa paseo sermar mwaza ngwizo shaka sina taathiri kazina hata taathiri wayani ko director armayensi ya wa idara fulani yeye ranzi gujihisi ya ukaya obabanu yenda obala ngwendo bala yende yafanye izo kaundo yafikirio tsinde sharia mshidisha muhansi bana abonge hizo za idara za serikali yode bano ko armansi indensi wiyo chebo kao owandu wafanyo hazari mweze idara za serikali woma tajiri hane makomersa nabo izarmarala nizo hujabanu bakama raisi watende banu ekina liswalihi ko waziri ya hawamba au ya hajanya matsingo hatumola siyasa harumansi zinji mruku bali ya rumishihe daula hafierte unhatu mruta da fikiri uka amnada i posto fulani ninkiwayo pasukene njanwe posto hiyo fulana kanio no hawaha ohanduza henge na katikati geja koma sosfetili mrenda ya para 30 milio ya fanyama hamitanu ya biashara mru ya tsonda yani ko directeur mbabahan ya kena chiffre d'affaires ilo kunku ya mapesa bazimano ko wandwanu pia wako afanyilo amba odi mrende ondre nyumbeka onyo na valeur ya 500 millions sha toshio na valeur ya 500 millions au 400 millions mrubokao leo hafanya mahamine wandu wao kwa jafanya wandu wao kwa jate mishahara yao haruma credit wandu wao sha basi ndizo risari kubaliana serikali ya Komoro kubaliano ka hena mrieto labo yaliyo abo hadisi ndiyo ekale o mndu hende hata ngubahatishiwo ka ngufungwa bahali wala hali kajaba emhuwa sarama mushkila gasi harama mushkila ndondo haku harumwe hadisi abonge yabo rikubala na rienshehe namna yinu hata mpaka mudahiri au kale wa hata riwasul daraja ngabandu wakaanza warumie hazia hao ha imani na binadamu alafu wawasuli daraja zikanga manao wa roho hazin zikanga manao wa tolo hazin parce que kabatsukiri corruption bala alors wende wahandani wanzo abitse kabajamkini shanza msika bas zitosho ukabora nzile we mroi ngubeha ngwefekto malanunda jini batilomda jini ujwelewa e system yeba ngarenshwe namne natani ngarikawo jawata nabo henna mru yendo fumbulwa ena mnungu tswaba mimi zoti ndongozani husu zonongoza husu mrumajini mwanama Yusuf Abdi galia ransi ojibwa mru huo
au mru yalemewa yajo paromni kaba wakati ambano ngoya. Naam, abange izo ndio mbaba nuze daraja za waswili wandu waswili harimwe daraja hiyo ukaleo hunu hatu kutujua etafauti yao na mjeni badie maatsoka mjoka wala mbushira mjoka wala mwarabu wala halafu arabu wao wasiri wavalia wajala harmwen sinu hata ngoban wafanyo biashara mimi ngamjoka harumwa wajeni jana wajoka harmwen sinu moroni bad wafanya biashara basi amjoka majorite do atu bira maze procedure normal izo de visa ya tso watahunu wende mwendo enjeziwa shaho kawa parsa visa au séjour ya biashara c'est impossible ijoka wen ticket ngio na sharia shilo shangu hauka hom rushinda ende harmanti ya kijeni ya Paris procès yani ya facilité warma procedure za investisse uondo walo na mapesa nzo investir mwazo za kijeni hizo zoti nyangu ko ya johamba wandu bokao emba hinru yohula ranzi harumwe siku kwa tujoba nujo kaparhaniha walewa halafari wodo abira procedure normali atawani kwa walona sajuri za biashara wadingwa huzamna nkabwa peranzima yankabwa mkomoreo za peranzima nkabwa walewa abonge hakika kabati mru kubaleva manaya hahe alafu kabati mru juo kabati mru na mahaba ya kweli ya sabuzi yahe nensi yahe kabati mru loha mabanu yensi yahe inu heli ya bidaya anze de heli ya tobidi ya janze shaye yensi inu itoka ansi banu itota jirisa wandu banu hata niwe kakeli wandu wi tia komori joli libando ekale ori tasuru haya nge jisao sawanezensi au ngio karibu nofana nezensi shaye tia komori nge toma pesa toma shashi mapesa yao bazimanizo yensi dabala babo emendeleo ngendao hamba abi kabisa ranzide mahara hunda ndepanda santa leo anemendeleo mkinata mrambe hamaka tuhenda daraja boka ungarili hewe mruikao leo hu aminiwa hunikiwa dhamana imma noto amini wafanye dhamana ho inundini au waranti ndala mwafanya biashara wanzo ketaji on abonge dokao mwiso wa hatu taunu ngaritsingo bishwa hunu hatu ni wajeni mjeni nguto mkomorema rumbo hunu hao mjeni ngupaso mkomorisha ito hunu hao mjeni ngubayo mkomori mfiyar mwa biashara hunu hao nabo tukabo do abira maze procedure normal shawo ndubokao la hawla wala quwwata illa billah abonge iwasule daraja wa Komor mwanamshe woi yefanya hazi yenu warabu wanu wajabanu wabirowe tembea we huzezi nruhunu alafu wendo jiri dego gariniho mwanamshe arambia sibonti hashemeza mbada harambia hata wanamnihifadhi balaba wabalali garla wenzao mwanamshe ngwambongurambuo mgazija bahindu wa mjwao hao mjuo ndondo abo kai serikali wakubali wafanye procedure za udunga demarche ngo hizo abo mkomoronde josezi sewa la fesela fumbo mwarabu huo walewa yambe mana kanzara de mwanamshe wetu bia hiyo hamvuyu walewa ya mrende na yo garinio emano ndwanu atsura ndongoyo emana o jenwana atsura ndongoyo dawe yakaya wasawa mbilwe systemu wajeni wanjawa rumwenzi nusu ya wandu kwatu hawa hafilishiha paskwe warambwao kaya ila mengoni mwomba banu bomdonda mapesa ndo wajeni wanu kakwatina watsoharumwa sharia wi shayabo maudungo joka uheya umbemba habari ya swabila no kanga wena mahaba yaho nensi yaho na mjeni ngujuo kaya emana yofunyize nkode unikamba ndubo sheye ya insultance ya hao valangu juo ranza kubali izo amwambia yafanye magendro yabo shei no yabakishe uwaka ulapiza yensi halafu baho kubali huo shei bodezi iyo kabati mndu mkomori utujoka hurumilwa yo
yo samahani abonge wa Komore suje hisa shabo tikabujibu Desire ba ngwanza donjamba barumwa za director zangu ajulwa olewa na mata minja por mdunga video ya Hamitsi do mdunga ha si hambilwa rijaramba izo ya hamba Shamitsi do mdunga bonge sawe inkado handadi suhambia shawiri mime kango nsahonkodo maudu mfumbila mjoka samoroni hokubaluka mojo shidwa unrede barongo de karitso wanoni biha bamitso bihoranzigeti kubali okama atsoye muhara budezi kago nsaho problemu personnel maudu mjoka samoroni tsona mbiyokaya nzobanu fulani njenubi amjojojoni bihe dahule pomuro haho chatidoja wetana teberebe budezi hurumilwa olewa vanu ekanga bandu atsoho mrambu wanu abantu wanzo mdambo nyo subutari mwensi ebanu Desire mathala no subutulo nuo nsonuo okale otsi haruma mimbari banu bo Desire ezidwa ukao pularesi wa daula wewe bo Desire nezidwa ukao la pizalukumani mimi ntsu subutina zamba na bo Desire wewe ntsu hura wewe ukajeshindonda ne banongo shami minga mro raisi wa daula nga mro lukumani hokani mwensulte lukawa mwensulte gondro da bokati jokana kilikeka njukai ejawe mana wabo anafasi wadola pizema autorite wadola pizeda ule namna hili na abonga hunukomori karchu joke mana abonga manzomdoli kwa confiance na opposition mwenda mwesheza zambilwao wanu atsodo amwa opposition ya komori jaji budezi kukaradi ndale pumura haho Wotezi kule karadi mdawule pomurwa hao ban mido na mastaja bwandu adungo hamine hamada we ukakoli aribanyando mriwa nawe nsibari we huda zaji nrondo huda mzaza lukumani huda halafundi zo adi bala so diragwa Komori pia wotezi yo formili yo mdu ganzo mdu ake dabange ganzo mdu ake dabaranzi ngake kajimdu amadawe wotezi ganzo mdu ake dabaranzi eba mimi ranzi kujajo shinda unshangazi mimi Muhammad halafunga we msubuti wa Desire kaudoda lukumani jao nga msubuti wa kaudoda raisi jao udoda mrumshahi jao mimi nsusubuti na njajo subuti na mdee heli ukao wade batimanizo ngari kritikeo yensi hana mnayo kale o mriere ngo afungwa chamnu kujamba afungwa ho dhulumla shamu ngukritike namne kao demokrasi ngakubali wewe ngo shoza limit ngawe hunu ngo jitembele hutula passion utolo ikapo mruchujo zo formiliza daula rizijua oranzi hali bo Desire abange nyondwa isoma di bwana ne jamadawe na mdo parondo wan bando andwa kweli wa dailawe nsinu mwenda mwekansi mwambeza wewe ngemshangazo Bodezi kutawa ayi bodezi itswabidi wewe ocheleze yo itswabidi nyimwe lewe yo itswabidi mwelewa bwa Komori kamimi ebadu mimi haki na mtswelewa mathalan banu mruja Fahrudini ngemanga ekangu puo zilano hati bo ngya security Desire kati haruma security hata harumwensi jekeleo ngushangazo le jeshi la hensi ino ngushangazo ye alafu mkubaluka ya sinema daila Desire Archimedi hatilwa bala tsanyi kabati ranya ujuo afungulwaje oleo hafanyamwa hawa kamili ngebala jumotona kabala jumotona zetabuzila no oleo halafu uone yatu fanya halafu leo yeze insulti zinuwizo engem mahakama watona nzazizuje mruposheo ani wanzo rumeza artikli za mruposheo kwa jo hamba mrika o sharia wanuma autorite wakawe sharia mahakama nga wahifadhiyo ya Desire jo poro mwana dahu ngeha hukumla pour de vrai harjo poro wona bo Desire karajajo poro wona leo halafu banu nga wakatika o mduka do exagere ngo katingo wafanya nongo wa Komori wa do hapre toka Desire msubuti wa Komori kwa tujipoze question ebano subuti la Desire utonu wo unundau ewe Desire jo shida ushangaze kajo shida ushangaze halafu Desire kushangazo mahakama ya Komori mbudu zoduko kumduka do jiposo shitwa tahali leo
Sha na mkejumo do parandu wanu mwenda mwekansi mwe hadisi mwe wabaze izo mwanzo mfanye na nyuma habari zinzi jula ezijo jula joka kazi julaje demano kawari musu yao nukaya nyiwandu mwabanganyi na imani nga mwanzo nga mwanawe nsinu habiswara na mahaba hendi banu mjo kafanya bunjilio mndu na benongoso jofungisa mndu baada ya thimangazi joruwa yona mambe hata mjo tukomrede gazi joruwa nongoso ngazi joruwa izanongo izola athima ziro amparo unjina nada mwa barongo kaziro opposition yanyu nyi wangabi wafungwa sibabu ndongo makati mwato zamba wanyi zarudi za roho hazenda za mtani jibani ono yebo akamnyazi Mungu amazori kenda ba abongenga mkazo yawa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh no romwema sumema khair